uko byagenda kose nubwo waba warakuriye mu cyaro cyahebera abandi cyangwa se mu mujyi, wumvise ubishaka cyangwa utabishaka inshuro nibura imwe, umuntu ugusumba by'umwihariko umubyeyi ushobora kuba yari uwawe cyangwa se uw'abandi avuga ngo abana bubu. Gusa nkimara kubona iyi mvugo yarabaye intero ya benshi, negereye umusaza umwe ushaje koko, mbese ni wa wundi bakubwira ko umuriye waruka imvi. Gusa diplomate we mu bihangano bye ntatinya kubita inzu z'ibitabo. Uyu nanamubajije nti iyi mvugo buri gihe ikoreshwa n'ababyeyi bavuga ngo abana bubu, cyane cyane iyo bafuditse ibishatse kuvuga iki? Igisubizo yampaye rwose ntabwo cyari gikeneye umwanzuro w'abunzi, kuko nahise nkuramo icyo nashakaga. Yambwiye ko nta ngoma itagira bubu, ambwira ko abo babyeyi nabo ari abubu. Yarongeye arambwira ati gusa reka nguhanure, uri muto ntukabwire uwawe ngo nawe ni umubyeyi w'ubu, kubera ko nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Nyuma yo kumenya ko abubu bazahoraho ingoma na bihumbi, sinakabaye nibaza ku nshuti z'ubu, gusa nta yandi mahitamo mfite kuko iby'inshuti zahindutse abanzi byo byikaraga buri munota na buri segonda. None se nk'ubu muri Senegal inshuti ebyiri zafunganywe mu gihome imyaka itari mike, aho umwe aguye undi arenzaho utwatsi, ubu aho undi anyuze undi ari kuhakurikiza umuriro. Abo ni perezida w'igihugu Zahinduye Faye n'uwari minisitiri w'intebe Ousmane Sonko wamaze kwirukanwa ku mirimo ye ndetse na guverinoma yose igaseswa. Ibi bikubiye mu itangazo ryanyujijwe kuri televiziyo y'igihugu mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 22 Gicurasi 2026. Iri ni itangazo ryasomwe n'umunyamabanga mukuru w'ibiro bya perezida Omar Sambaba. Yavuze ko perezida yakuye Ousmane Sonko ku mwanya wa minisitiri w'intebe, bityo n'abaminisitiri n'abanyamabanga bagize guverinoma bakaba bahise bahagarikwa. Iyi nkuru y'iyirukanwa rya Sonko yari maze igihe itutumba, yaje gushyira ijya hanze irangiza burundu ubucuti bw'akadasohoka bwari bumaze igihe busumbwa n'ubudahari. Barafunganywe bombi, babaye abasoresha b'ikoro, ariko mu kinyarwanda bavuga ko iyagahararo gashize uwahekwaga yigenza. Ousmane Sonko wafashije perezida Diomaye Faye kugera ku butegetsi ntakiri ukuboko kw'iburyo. Byagenze bite ngo abantu baruhanye wakavuna kugeza bageze ku butegetsi basimbuyeho Makisali babe bashwanye mu myaka 2 yonyine? Nguhaye ikaze mu kiganiro kigaruka ku mateka y'aba bagabo muri politike ya Senegal, kugeza ubwo umubano wabo mubi utumye n'abandi ba minisitiri bari bagize guverinoma bubikirwa imbehe. Umwanzuro wo kwirukana minisitiri w'intebe muri Senegal nubwo wari umaze igihe uvugwa, ariko uburyo wabayemo watunguye abanyasenegal n'isi muri rusange. Abenshi batekerezaga ko iyirukanwa rya Ousmane Sonko rishobora kuba ariko kugendana na guverinoma yose niyo yabaye inkuru hirya no hino. Perezida Zahinduye Faye yirukanye Sonko mu gihe igihugu kiri kurwana n'ubukungu bukomeje kujya mu kaga, ndetse n'amakimbirane ari hagati ya leta n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF. Indi ngingo nyamukuru yatumye perezida Zahinduye Faye afata uyu mwanzuro harimo no kwikanga ko mu bo bayoboranye igihugu bamugira ishyamba. Nyuma yo gusesa guverinoma yose, perezida hari abaminisitiri yasabye kuguma mu nshingano bagakomeza gukora imirimo yabo by'agateganyo, bakazasubizwa mu nshingano zabo nyuma y'ishyirwaho rya guverinoma nshya. Ubwo yari amaze kumenya ko atakiri minisitiri w'intebe wa Senegal, Ousmane Sonko yahise yandika kuri Facebook page ye agira ati Alhamdulillah, iri joro ndaryama umutima utuje Ikene Goruji. Aka ni agace kari mu murwa mukuru wa Senegal, Dakar, akaba ari naho hanatuye. Iyi message ya Sonko yasesenguwe mu buryo butandukanye, aho bamwe bavuga ko uyu mugabo yagaragaje ko hari umutwaro rumuremereye yatuye, akaba yari yarabuze aho ahera ava mu nshingano. Gusa ariko hari n'abandi banyasenegal badatinya kuvuga ko Ousmane Sonko yaba ari gutegura ikintu kidasanzwe mu hazaza he muri politike ya Senegal, harimo no kuyobora iki gihugu mu myaka iri imbere biciye mu ishyaka rya PASTEF. Iri shyaka rye riracyafite ubwiganze bukomeye mu nteko ishinga amategeko ya Senegal nyuma yo gutsinda amatora y'abadepite yo mu kwezi k'Ugushyingo mu mwaka wa 2024 ku bwiganze bw'amajwi menshi. Ikindi kandi ngo bikaba ari ibintu bishobora no kuzakurikirwa n'imidugararo y'intambara zo gutembagazanya hagamijwe kwemeza perezida Zahinduye Faye. Ousmane Sonko bimwe mu byo ashinja Zahinduye Faye birimo kwanga inama yamugiraga kenshi. Perezida wa Senegal Zahinduye Faye n'uwari minisitiri w'intebe we, umubano wabo n'uwa kera muri politike, gutandukana si bimwe by'ubucuti byo gucudika by'inzaduka. Aba bombi mu mwaka wa 2016 bakoranye mu nzego za Senegal mu gice cy'imisoro, mbese bari abasoresha b'ikoro.
aha ni naho banatangiye kuvuga mu ijwi rirenga abanyasenegali bakumva hagamijwe kwamagana ruswa yari yarabasike igihugu n'icyo bitaga ubutegetsi bubi bwariho icyo gihe. Uyu Diomaye Faye yari akiri muto mu myaka kuko yari afite imyaka 36 yonyine, gusa ibitekerezo bye muri politike byatumye akomeza guhangwa amaso na Senegali yose. Noneho washyiraho inshuti ye magara Ousmane Sonko, abaturage bakumva amata yarabye amavuta kera, igisigaye ari ugutangira kuyakoresha bitewe no kwamagana Macky Sall. Aba bombi baje kwinjira muri politike byeruye, maze ibyo kuba mu misoro basa n'ababiteye umugongo burundu. Ijwi rya Ousmane Sonko rirwanya uwahoze ari perezida Macky Sall ryatumye abicyatwa muri Senegal byikubye uko byari biri akiri umukozi usanzwe mu kigo cy'imisoro. Icyo mu mbwirwaruhame yagarukagaho ni uguca ruswa, ihangwa ry'akazi, guca ubusumbane mu bukungu no kwamagana imbaraga zituruka hanze zije kugena uko Senegal iyoborwa. Urubyiruko izi mbwirwaruhame rwarazikunze ndetse bamwe batangira kwambara imyenda iriho amafoto ye mu mihanda ya Dakar. Ousmane Sonko yijeje urubyiruko ko rugomba kwigenga mu bukungu, kugira imicungire myiza y'igitoro n'izindi ngufu kamere, ndetse igihugu kikaba icyo bashobora kurata mu ruhando mpuzamahanga. Ntibyatinze ubutegetsi bwa Macky Sall butangira kubona ko bwinjiriwe bitewe n'uko imbaga nyamwinshi ariyo rubyiruko rwari rwaramaze kumutera umugongo. Ousmane Sonko yatangiye kureba mu maso abayobozi ba Senegal ibyo atumva akabibabwira inyumva nkumve mbona nkubone. Uyu leta ya Sall yatangiye kumushinja kugumura rubanda, ariko yari umugabo ukiri muto wanamaze gushira ibinyakera. Uku kumushinja kugumura rubanda kwatumye abashinzwe umutekano muri Senegal barimo ingabo na polisi birara muri rubanda bari batangiye imyigaragambyo yamagana Macky Sall, bamwe bayigwamo abandi bayikomerekeramo. Umwuka mubi wa politike muri Senegal warushijeho gufata indi ntera mu 2023 ubwo yanatangiye gushyirirwaho ibihano birimo no kumuta muri yombi. Ibi byose byanatumye mu matora yo mu 2024 ya perezida wa Senegal atemererwa kwiyamamazamo kandi yarabishakaga cyane. Icyarimwe uwari mucuti we Bassirou Diomaye Faye yari yaramaze gutabwa muri yombi azira kwifatanya na Sonko. Ntibyatinze undi nawe aza gufatwa ndetse anatabwa muri yombi na leta ya Macky Sall mbere gato yitangira ry'amatora. Abanyasenegali bari biganje mu rubyiruko bose bababajwe n'ibyabaga, gusa muri icyo gihe uwari kubabwira ngo wisunga umunyantege nke mugakubitanwa ntiyari kubabeshya. Aba baje gusubizwa ubwo bombi barekurwaga ku mbabazi za perezida Macky Sall zanarekuriwemo abandi banyapolitike n'izindi mfungwa. Mu gihe biteguraga amatora bari bafite siroga ivuga ngo Diomaye Faye Vs Sonko, ni ukuvuga ngo Diomaye Faye na Sonko ntiwabatandukanye. Rya shyaka rya PASTEF ryashinzwe na Ousmane Sonko ryahise ritangaza Bassirou Diomaye Faye nk'umukandida wa perezida uzanarihagararira bitewe n'uko Ousmane Sonko atari kwemererwa kwiyamamaza bitewe na bya bihano yari yarashyiriweho. Diomaye Vs Sonko ni siroga yahise itangira kuba nka virusi ku ruhande bari bahanganye narwo. Ku mihanda imwe n'imwe ya Dakar ariyo isigaye ari intero. Gutora Bassirou bitewe n'uko bari basangiye icyerekezo, ubucuti bwabo bwuzuzanya, byari bisobanuye ko izaba ari n'insinzi kuri Sonko nk'uko n'ubundi ariwe wari uzwi cyane. Ibi bigaragarira mu bikorwa byo kwiyamamaza. Hari ubwo abaturage baririmbaga Diomaye Vs Sonko bikaza kurangira intera ibaye Sonko Sonko Sonko. Ousmane Sonko yafashe ubwo bwamamare bwe bwose abushyira kuri Faye maze amufasha kugera ku butegetsi. Ku ntango amatora ya perezida yari ateganyijwe kwa 25 Gashyantare mu 2024, gusa Macky Sall yafashe umwanzuro wo kuyakerereza ayimurira ku wa 2 Mata 2024. Imiryango mpuzamahanga yatangiye kwibaza ku iterwa ipine ry'aya matora nishyirwa ku itariki 2 Mata kandi aribwo manda ye yari kuba irangiye. Ibi byasize amatora ashyizwe kwa 24 Werurwe kubera igitutu cy'imbere mu gihugu no hanze yacyo. Ibi nabyo byaragoranye cyane ariko araba. Icyatumye bigorana nuko Senegal n'isi muri rusange bari mu gisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadani biyiriza ubusa. Amatora yasize Bassirou Diomaye Faye afashijwe n'inshuti ye magara Ousmane Sonko atsindira kuyobora Senegal. Uyu yarakoze amateka atari yaragakozwe n'undi mu perezida wa Senegal yo kugera ku butegetsi bwa Senegal akiri muto cyane kuko yari afite imyaka 44 yonyine. Diomaye Faye kandi yaranabaye umwe mu perezida bato muri Afurika bageze ku butegetsi. Iyi nsinzi abaturage hafi ya bose ba Senegal bayifataga nk'umutsindo ugiye kugarura igihugu mu isura nziza, ikizera ari cyose. Mu mbwirwaruhame ze za mbere ntihaburagamo amagambo
gukorera mu mucyo, gukunda igihugu no kurwanya ruswa. We na Sonko bashinjaga Macky Sall kugeza n'abafunze. Bassirou Diomaye Faye akimara kugera ku butegetsi, nubwo yari uyoboye igihugu, yagombaga kwibuka uwakoresheje ubwamamare bwe akamufasha kugera ku ngoma, ari we Ousmane Sonko. Perezida Faye yahise atangaza Ousmane Sonko nka minisitiri w'intebe wa Senegal. Sonko yakomeje kuba umuntu uzwi cyane, rimwe na rimwe hakaba n'abamwitiranya na perezida. Yakomeje kandi kugira uruhare rukomeye cyane muri politiki ya Senegal, ndetse anakomeza kubaho cyane no mu ishyaka rye rya PASTEF. Uyu yari afite akazi ko kumvisha abantu ko Faye yatamugira n'ubundi yari kuba perezida, bitewe n'uko benshi mu banyasenegali babonaga Senegal n'ubundi iyobowe na Ousmane Sonko, ariko we ntabyemera atyo, yirinda agatotsi hagati ye na mucuti we yarakomeje kubera umujyanama. Mu mbwirwaruhame nyinshi bizezaga abaturage babo kuringaniza ubukungu bamaze kugera ku butegetsi, bisanze baguye mu kantu. Ingoma ya Macky Sall Diomaye Faye yaraje gutwara, asanga ifite amadeni abarirwa muri za miliyari. Ku ngoma ya Faye akijya ku butegetsi yahise ahura n'ikibazo cy'uko atari kubasha kuzana abashoramari, ndetse n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF gihagarikira Senegal angana na miliyari 1 na miliyoni 800. Ibindi byose Macky Sall yari yarasigiye Diomaye Faye we na Sonko bari barabyihanganiye, ariko bigeze kuri y'amadeni n'ihagarikwa ry'amafaranga y'ikigega mpuzamahanga cya IMF bacitsemo ibice. IMF yashyizeho igisa n'amananiza kuri leta ya Bassirou Diomaye Faye yo kwemera gukuraho amafaranga atangwa ku byinjira, kuzamura umusoro nk'icyari gutuma bashobora kwishyura amadeni Senegal yarimo yari hejuru y'130%. Ousmane Sonko yarabyanze, ndetse anavuga ko leta yaba yemeye kubikora nka leta yatsinzwe kandi ikaba idafite icyo yabikoraho. Sonko yeruye yagize ati, Senegal ni leta yishimiye uko iri, ntituzigera na rimwe tuba nka leta yatsinzwe. Kuri Sonko we, aho kugabanya umusoro hagombaga kureba uko igihugu gikora ibikorwa biwongera. Mu mwanya wo gukuraho burundu amafaranga asohoka ngo babone impano, we yumvaga ko ibikenerwa byagabanywa, byaba na ngombwa uwaryaga kabiri akaba yanarya rimwe ku munsi, ariko inkunga zikabanya. Mwibanga rikomeye, perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye we yemeye ibyo yasabwaga na IMF ndetse n'izindi nkunga z'amahanga. Ibi byatumye Ousmane Sonko nka minisitiri w'intebe abona ko atakiri uwo kwizerwa kuri perezida Bassirou Diomaye Faye. Umubano wabo warushwanyutse burundu. Bakiri umwaka wa 2024 mu matora y'inteko ishinga amategeko ya Senegal, ryashyaka rya PASTEF yari ryagize ubwiganze bw'imyanya 130 mu 165. Abari inshuti baramaze gushwana, buri umwe asigaye asa n'ucunga izamu rye. Ousmane Sonko na PASTEF yagize uruhare mu gushinga iyo myanya yari yarabashije gutsindira, byari bisobanuye ko izakomeza kumuha ijambo muri politiki ya Senegal. Kandi twanabonye ko n'ubundi abenshi banabonaga ari uyoboye igihugu, ahubwo wenda akaba adakunda kwigaragaza cyane, ndetse bikanakubitanira nuko yari yarashyiriweho ibihano bimubuza kwiyamamariza kuyobora Senegal. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize byabaye bibi cyane hagati ya perezida Diomaye Faye na minisitiri we w'intebe Ousmane Sonko. Kudahuza kwabo sibwo byari bije, gusa byazanye imbaraga zitandukanye nuko byatangiye. Bassirou Diomaye Faye yatangaje ko ashaka gukora impinduka mu ishyaka rya PASTEF ryamufashije kugera ku butegetsi nta gucaho makoni. Sonko yahise atangaza ko uwo mwanzuro atawemera. Uku kubusanya kwatumye ibyaha byameserwaga mu gikari bijya ku karubanda uko iminsi yagiye isimburana. Sonko uretse iby'inguzanyo z'amahanga atashakaga ndetse akanitambika kenshi, Diomaye Faye yanamushinjaga gutinda gukora amavugurura muri guverinoma. Ikindi kandi mu maso ya Sonko, perezida Diomaye Faye yari yaramaze kuba bize ngarame udashobora kubaza abayobozi inshingano. Ibi icyo byaremye ni ugucagagurana hagati y'ibice byombi binyuze mu bashyigikiye uruhande runuru. Mu meza biratambutse, minisitiri w'intebe Ousmane Sonko yareruye abwira perezida Diomaye Faye gutangira gukura amaso mu mitegekere y'ishyaka rya PASTEF. Ni ukuvuga ngo mu buryo butari bukiri bwo guhwihwisa, iri shyaka ryari ribaye opozisiyo kuri perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye. Mu buryo bwahuranya abantu bibaza icyo perezida aza gukora, yahise atangaza ko afite uburenganzira ahabwa n'itegeko rimwemerera kwirukana minisitiri w'intebe wa Senegal mu gihe atakimubona nk'umwizerwa ku butegetsi. Minisitiri Sonko yirukanywe yaravuye imbere y'inteko ishinga amategeko, aho yatangarije amagambo agaragaza ko aho kugira ngo abe minisitiri wikiriza ikije cyose yahitamo kuva mu nzira.
uyu mugabo yagize ati ntabwo ndi minisitiri ufite ubumuga bwo kutabona ngo nemere ibivugwa byose. Uyu munsi wa none Perezida Bassirou Diomaye Faye wamaze kwirukana minisitiri we Ousmane Sonko, bombi basa n'abatengushye imbaga muri Senegal batatira ya ntero yo kuba Diomaye na Sonko ari umwe. Ikizere abaturage bari bafitiye bashingiye ku bucuti bwo kuva ari abasoresha b'ikoro kugera bisanze muri gereza bafunganywe cyose cyaraje amasinde. Abasesenguzi benshi muri politike ya Afurika bavuga ko aya makimbirane ashobora kugira ingaruka zikomeye mu matora ya perezida yo mu mwaka wa 2027. Bakomeza bavuga ko yego Sonko yarirukanwe ariko bakarenzaho bakanagaruka bakagaragaza ko Perezida Diomaye Faye akwiye kwibuka ko uwo yirukanye ayoboye ishyaka rifite imbaraga mu butegetsi bwa Senegal ari ryo Pastef, kandi akaba akunzwe n'abatari bake mu gihugu ugereranyije nawe, mbese ni umusitari kumurusha. Mbere yuko Ousmane Sonko nka minisitiri w'intebe wa Senegal yirukanwa kuwa gatanu mu ijoro, minisitiri w'imari Cheikh Diba yari yabwiye inteko ishinga amategeko ko Senegal yiteze gusubukura ibiganiro na IMF mu cyumweru gitangira Kamena kuwa 8 2026, kandi ko yizeye ko impande zombi zizaba zamaze kumvikana ku ngingo z'ingenzi bitarenze kuwa 30 Kamena 2026. Diba yanavuze ko amafaranga igihugu gitanga mu kugabanya ibiciro bya lisansi n'ibikomoka kuri peteroli ashobora kurenga ayari yarateganyijwe mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2026. Yongeyeho ko Sonko yari yaranze icyifuzo cyo kuzamura ibiciro bya lisansi. Sonko yari yararwanyije igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuvugurura imiterere y'imyenda y'igihugu bivugwa ko igeze kuri miliyari 13 zisaga gato z'amadolari y'amanyamerika. Twereka dusoreza aha, dukomeza kwifuriza gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bya Jado Dukuze Official.